Shalom, dan horas mabata hagadupan makanina. Payo buka kita lawanta, sihon kita ipasahapon hatali Tuhan. Nagabigogon taman lahoy arita bani sadarion. Halanyay pasarita utama tong kita. Hamtuan ni bata bapa nami, terima kasih bersama nami udamu bani kolong yatin. Natong makasama ni Rosinatra pagulong nami. Ayun bukan nabi lawan nabi Bapa sihon doa nabi jalo ruang ni partopion nami makiti hata. Asi don mutu ni napasing nama ngajari hata. Asi hata mungkin nagabi gogoro si pangajaman nami bani mamuka lawan nami bani sebenarnya bagas Kristus Yesus jalo hamanan dari apa kutong nabi yon. Amin. Bapak ina kuria na hinagkan itu hata Yesus Kristus hata ni bata na sutumat-tumata bani sugo binari ay manakasurat bani Hesekiel binudu 10 ayat 4 nini sono. Tonggorma ahudu simana ganut tonduini jolma. Tonduini bapa agi tonduini anak. Ahudu simadasi ise namar dosa. Iya do nama ningon mate. Amin ay madasi ini. Oras nataganupan bapa inang hatan ni Tuhan. Nada suka wata-wata bagi orang ay soal bangsa Israel na tetap manggolu ibagas dosa. Agepe dum masa sitong ni iahapon sidia pan ramotiyon na humbali Tuhan. Tong ope sidia manggolu ibagas dosa. Maritiyon ni dosa ay adong dosa ada prinsip bani golong ni bangsa Israel tarlumomi bani golong yang puni si dia namar dosa dihudo age keturunan ni mardosa marhite sada pemahaman atap upama na sirim isobut si dia nama katakon bapa mangakon buah ni anggur namiga HP ipon ni anak ni na niwan. Maritin ni ay na ibata pagulpahon bangsa Israel. Maritin nabi Hesekiel. Asihata ay singguli besi sahap koron di Sidia. Masih bapak inang hal nilang mungkin sa situn ni ketika bapak ni makurjadong dosa. Manung homan mardosa agi ni ombani. Halani setiap jolma na makorjahon dosa justru ia sendiri do na manalon dosa. Arti ini langadong dosa na iturunhon. Ketika bapa mardosa diut dohoma niumbah ay mardosa. Bapak inang kuria na hinargan ni Tuhan ka Yesus. So na sering ibogi hita istilah bali gulupon na makatapon lang daw tubis unbona. At tiningong sering kita suatu pemahaman ketika orang tua ni mardosa diut niyomba ni mardosa, ketika orang tua ni jahat diut niyomba ni jahat, ketika orang tua ni bujur diut niyomba ni bujur. Belum sada ketentuan ay itawa-tawa ni halani adong dosa da pangarusion agepe nasa sitong ni mardosa bapan anggolang ihukon niyong bangkay tot langdas dosa ay ubani ni ombani. Prinsip na sono salah doay tarlubi bani penekanan ni bani renungan tak sobot on na malug tonggur abu si madagan tondu jol tondu ni bapa age tondu ni anak abu si madasi isi nama dosa iya do nama ni ade. Artinya setiap hurjana ilahui hita ulih ini tetap do hubata lang mungkin Nai merjawab tanah jahat gabi marimbas ay ubani hasoman nalekan.
Totu anggo orja na lang ay lagi hukol hasoman bantulo. Halanya Bapak Iman ko rin ingatkan Tuhan Yesus. Na yung dulbong banambilan tasunod on, asi ulang binanin, guluh tasong guluh ni bangsa Israel na iti. Na ijawab mo si dia mangguluh ibagas dosa, di dohoma keturunan ni mangguluh ibagas dosa. Mahiti naman dalan kung hortya, namangan kung galangan iatas dolo, makawah do pa gana-gana, mandori sa nanabun na mabuta pa akong nalikan. Ay nahinur jahon lo pun justru ay buhuman hinur jahon ni at ini gabi mardusa mahoma agi keturunan ni ay. Halanyay terjadi masongot na isuhu upamani bangsa Israel. Totu bali 20 taon na malingon do isimbili hita dosa. Ahanay lo jahon ni napardobi malingon sirit konondo ay anggo ibagas hasik tongan. Tapi anggo lang malingon si perubahan taduan sehingga terjadi nagiloran bertobat dungu kuban na dia jana namanbalkon dosa magparaya hasip kasi makita ang bilang tersebutun lahu pagpapahon kubat na makatina setiap perbuatan setiap pekerjaan na idahan kontak baik di aida madir agi nakasambot ulihim kubat na sampir halanya natangsi pagmuna o jahon hita man na madian ito atuan ni kulukutaon simbili hita dosa ase aso ni Tuhan na manupa prosi na kasonan ito amin matokohan. Terima kasih mabamu Bapa bani hata na pinaundos nu ito atuan ko na ikanisugot niya ngayon as ima tohon na panotak dan nalalaman lahoy orjanan ni bani sa ase tohon Tuhan rosuhan halay makojaw na marihan to atuan ni kulunan alam dumujin jalok kununan ko pasok-pasok ng Prado jana isim bilihan namin madu sa itong atuan ni kulunan na lang iharos utong ha napuji mahali mga sa Kristo Jesus jalo ang mahal namin riyapa ko tawag namin noon terima kasih mga Tuhan amin shalom jana oras na